mutima wa Espagne hari inkuru itari umupira w'amaguru gusa. Ni intambara y'icyubahiro, ni urugamba rw'amateka, kandi ni intambara itagirangira. Ku ruhande rumwe hari FC Barcelona, ikimenyetso cy'umuco no kwigenga. Ku rundi ruhande tukahasanga Real Madrid, iki ni ikimenyetso cy'ubutegetsi ndetse n'ubwami. Ibi bihangange bibiri iyo bihuye umuriro uraka. Uyu munsi tugiye kugereranya ibi bihangange bibiri. Amateka yabyo ni ubukombe kandi ntajya arangira. Murakaza neza muri Bman Entertainment. Ntiwibagirwe gukanda subscribe niba utarayikanda. Camp Nou ni imwe muri stade nini ku isi, yubatswe mu mwaka w'1957. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abarenga 99,000. Iyi stade rero saho bakinira gusa, ni n'urusengero rw'abafana ba Barca. Iyo Camp Nou yuzuye, ijwi ry'abafana rihinduka intwaro, abakeba bahahurira n'igitutu gikomeye cyane. Santiago Bernabeu yubatswe mu mwaka w'1947. Iyi stade yitiriwe umugabo wahinduye amateka ya Real Madrid, ari we Santiago Bernabeu. Iyi ni stade y'icyubahiro n'ubutware, iravuguruye, igezweho kandi iteye ubwoba. Iyo udakinnye neza kuri Bernabeu, stade ubwayo yo yakugwaho. Real Madrid na FC Barcelona ni amakipe yazamuye amazina y'imijyi yayo ku rwego rwo ku isi hose. Barcelona si ikipe gusa, ni isura y'umujyi wa Barcelona ku isi. Uyu mujyi wubatse umuco, ubuhanzi n'ubwisanzure byinjire mu mupira w'amaguru. FC Barcelona yahaye isi umupira w'ubwenge uzwi nka tic-tac. Ikindi kandi yahaye isi kwizera urubyiruko rwakuriye mu kademi kayo ka La Masia. Ikintu kidasanzwe ino kipe ya FC Barcelona yakoze nuko yahuje umuco n'umupira, bibi by'agatangaza cyane. Iyo umuntu avuze Barcelona ku isi uyu munsi wa none, ntabwo abona umujyi mwiza, ahubwo yibuka Messi, Xavi, Iniesta, Neymar Junior ndetse n'abandi bose bagiye bahaca bagakora ibidasanzwe. Ku rundi ruhande rero, Madrid ni umurwa mukuru wa Espagne, ni umujyi w'ubutegetsi, imbaraga ndetse n'ubutware. Real Madrid ikaba ikirango cy'uyu mujyi. Iyi kipe yo yahaye isi umuco wo gutsinda. Abantu benshi bamaze kubigira nk'umuco k'iyi kipe ya Real Madrid igomba gutsinda. Ikindi kandi iyi kipe ya Real Madrid yahaye isi kwizera ko umukino urangira ku munota wa nyuma, kuko niyo baba basigaranye iminota 3 bashaka kuyibyazamo umusaruro wakataraboneka. Iyo uvuze Madrid, isi nibona umurwa mukuru gusa, babona Champions League, babona amateka adasibangana. Reka tuvuge kuri El Clasico, umukino w'igitangaza ku isi hose uhuza aya makipe abiri, Real Madrid ndetse na FC Barcelona. Mu mateka ya El Clasico, amakipe yose amaze gutsindana kenshi cyane. Bamaze gutsindana ibitego birenga 600 byose. Nta yandi makipe y'ibihangange yigize ahura kenshi nk'aya ngaya. Umukino umwe wa El Clasico urebwa n'abantu barenga 650,000 ku isi hose. Umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri El Clasico nta wundi ni umwami wayo, Lionel Messi. Lionel Messi yatsinze ibitego bigera muri 26 byose muri El Clasico. Real Madrid ni ifite intsinzi nyinshi muri El Clasico, ni nawe yatsinze ibitego byinshi mu mukino umwe, aho yatsinze ibitego 11 kuri kimwe cya FC Barcelona mu mwaka w'1943. Wavuga ibya El Clasico ngo wibagirwe abami bayo, Lionel Messi na Cristiano Ronaldo.
Lionel Messi izina ry'ubwaryo ryatitizaga Santiago Bernabeu, amacenga yo sinakubwira. Lionel Messi yatsinze ibitego 26 mu mikino yose ya El Clasico, akahita aca agahigo ko kuba umukinnyi wa mbere watsinze Real Madrid ibitego byinshi mu mateka. Iyo Messi yakinaga, Camp Nou yahumekaga icyizere, Bernabeu igahinduka umuyonga. Lionel Messi yahaye Barcelona ubugeni, amateka ndetse n'icyubahiro. Cristiano Ronaldo, izina ryateye ubwoba Camp Nou imyaka myinshi. Ronaldo yatsinze FC Barcelona ibitego 18 mu mikino yose ya El Clasico yakinnye. Yabitsinze mu mikino ikomeye mu bihe by'igitutu. Iyo Ronaldo yazamukaga, Bernabeu yarahagurukaga, Barcelona icyo gihe igahura n'ukuri. Ronaldo yahaye Real Madrid intsinzi, ibiteye ubwoba, ayiha izina ridapfa. Mu mateka y'aya makipe yose rero, Real Madrid imaze kwibikaho ibikombe bigera ku 15 bya Champions League, ikaba imaze kugira za La Liga zigera muri 35. Ku ruhande rwa FC Barcelona rero, yimaze kwibikaho ibikombe bya Champions League bigera kuri 5 ndetse na La Liga 27. Aya ni amakipe afite agaciro gakomeye cyane, arakize cyane. FC Barcelona ifite agaciro kagera kuri miliyari hagati y'enye ndetse n'eshanu z'amadolari y'Amerika. Real Madrid ikaza ari igikura nkota, kuko yo ifite agaciro kangana na miliyari hagati y'esheshatu ndetse na 7 z'amadolari y'Amerika. Ni ikibazo kimaze imyaka myinshi na n'uyu munsi kitarasubizwa. Ninde ukomeye kurusha undi hagati ya Real Madrid ndetse na FC Barcelona? Barcelona ifite umuco, ifite abafana bafite urukundo, kandi ufite umupira w'ubwenge. Nkaho Real Madrid yifite amateka, ifite ibikombe, kandi igendana umwuka w'intsinzi. Iby'aya makipe rero ni nk'umutima uhanganye n'imbaraga. Nta wamenya ukomeye kurusha undi, kuko intambara ya El Clasico ari intambara idashira. Iyo bahuye, isi irahagarara. Ninde ukunda? Ninde niyo waba usinziriye wahitamo? Twandikire muri comment, kanda subscribe kuri Bman Entertainment kugira ngo dukomeze kubagezaho inkuru ziteye ubwoba, amateka ndetse n'ukuri kuri hirya no hino ku isi.